Kajing poi ginung tevut kalong hundru pusau poin san pupra nakashispa hakawat kebalai jongka election Lok Sabha. Hakaning awat kabakantop yakaba nin kasengi kalong nakabentaki kandai pulai teli ki Lok Sabha seat na ki shipau teli ki jala bat kawai ke hinan territory ki baladap shementa hakajing tevut. Kajing alap election nakabenta kiwat ki badang sa jongka election Lok Sabha kira nang jam syaprang. Menteri Rang Badu Kari Bad Ubalong Ru Uno Yalam Barang Ba Jeng Seng BJP Narendra Modi Ulapoi Hyderabad Nen Kabir Nak Benta Kawai Pat Kawat Jongka election Hakate Kejela Kenang Ban Ai Jeng Kershan Yau Kurdong Keseng BJP Ke Central Bureau of Investigation Kelakam Ya Saungut Kibriu Kipelasya Keno dan Keti Hakaban Kayi Kinong India Sya Kenhun Sipai Jongka Rusia Ke Indian Meteorological Department kalapantip bakala bandan kajing hap slap ba malumala harangkat kajing tiet uperthat kajing thaba kaleli Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, ba Tripura nakabanta kinyausi banwan. Hakaboxing kakanhuni kura kari kalala ban pipaw kajing Tibet haka ASBC Asian Under 22 and Youth Boxing Championship Hakabakalala ban kuradu sau pulai teli kitakma ha Astana, Kazakhstan.